The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt Hakhmat bercedian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun riulak. Just wow. Hakajan miet jong ka new trick nailar arjar pendrio ki Paidbah jong ka Shnong Nongpoh ki lalap yang sakaway ka Metïap jong way Rangbah. Ubala tiayap akaway ka baranda Dukan ka badan harut surok ba jong ka Shnong Nongpoh Upgate. Kani ka jinglap jong ki brio Shnong Nongpoh ka Metïap jong tu Rangbah ka de ka por new steng jan miet bat marmar ki la pentep skinong ilam Shnong berkumjo ski bor pulit ki ba sakit no ka met jong tu Rangbah sa civil hospital Nongpoh panle ke berangkam. Hapakran cikilat patai kubor na kaliang sekretari Shnong uba Anthony Suchang. Ulapan pau yang jing songkia patkani ke jing ja. Kaba kim shimla itu dorkmat ru neban tip kerteng yau te brio. Ulai itu ru pakani ke jing ja kamdeshu ke jing ja ke badang suja ningkong hendai kepala juja man nang kapor bagi brio Shnong kinlap ya ka Metïap jeng ki brio ki banabar Shnong. Ngelayo ka kubor pa kitong Shnong joka Nongpoh Upgate sigi ba kadon kajing yang brio ade harus kurap kemudian kadang-kadang din joka i nak kaliang juga Robert Shnong ut ngilai wan saya kena joka bat kadang jiklat tu brio mimla Metïap nak kedau bat mimla aja ban itu yo brio ba unde Nong Shnong joka Shnong Nongpoh de brio ba tuan priwe na engi Metïap ngila tip biro sa polis department berkele berkam nak kaliang juga department tu dah lawan bersih kadang-kadang berkele berkam de tum sementara ban terpau ipi ke Nongpoh kubor akadega kami ke bamata tolong ba kane kasin ke bani kamdei kasin ke bani kom ba ngilap kini kita jujia pakai ba beri pada bat koi bangun yap ini harus kurang ane harus kasih Shnong Upgate lagi let's say yo kala kamdei kata ni ke kala beri nak jingi di bam kala beri nak jingi drop jingi dia kata Nalor kata uloong bana kaliang ka Shnong ki laju persang mentela kam ki brio ki manabar ban wansong di hagani ke jaka. Kumbangi jule malakapor naka Robert Shnong tu baka komiti jong kadam Upgate ilaju ya ele pada be pada patrolling kini jaka Nongpoh dari kidong brio besim tabu dan kami kini jaka amat bakal jaka tolong kapal pendum nang ni sekpan Robert Shnong Nongpoh propor ini ka maham ya bro brio kapal baklai ya kene kalti sekian tak baki di abam akadega surok nane kene tulti nane haji dikitan ba nang ni sekman tada ngilap ya kano ni nakado Shnong minum bakli tu inai tibe sakaan bakale kap Habatin Paidbah ki kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.